Здраво, драги моđi baštovani! Дали вам се и када десило да ваше саднице паприке, након што их са пуно љубави пресадите, jednostavno stanu sa rastom? Da njima izgledaju slabo, tužno, kao da se bore za život. Uložili ste toliko truda, a one jednostavno ne napreduju. Znam taj usečhaž, ali šta ako vam kažem da postoji jedan jednostavan, skoro magičan trik koji ja radim svaki put i koji potpuno eliminiše taj šok od presađivanja. U današnjem videu otkriću vam svoju najbolje čuvanu tajnu koja garantuje da će svaka vaša sadnica paprike nastaviti da raste snažnu, zdravu i bujnu odmah nakon presađivanja. Ustanite sa mnom do kraja jer ovo će zauvek promeniti način na koji uzgađate paprike. Pre nego što vam otkrižem svoj trik, hajde da razumemo zašto je presađivanje toliko stresno za mladu biljku paprike. Zamislite da vas neko izvuče iz vašeg toplog i sigurnog doma i premesti na potpuno novo mesto. To je upravo ono što se dešava sadnici. Ovaj proces, poznat kao pikiranje, izaziva nešto što zovemo šok od presađivanja. Korenov sistem koji je do tada bio ušuškan doživljava traumu. Čak i najpažljivijim presađivanjem sitne, nežne žilice korena se kidaju. Ove žilice su ključne za upižanje vode i hranljivih materija. Kada se uštete, biljka privremeno gubi sposobnost da se hrani i hidrira, što dovodi do zastoja u rastu, žučenja listova, pa čak i propadanđa. Cilj svakog dobrog baštovana je da ovaj period šoka svede na apsolutni minimum i da biljci pruži najbolji mogući start u novom domu. Prvi korak ka uspešnom presađivanju jeste odabir pravog trenutka. Nemojte žuriti, ali nemojte ni previše čekati. Idealan momenat za presađivanje paprike je kada biljka razviđe 2 do 4 prava lista. Nemojte računati na prvo 2 listića koji se pojave nakon klijandža. To su kotiledoni. Nas zanimaju pravi listovi, oni koji liče na listove odrasle biljke paprike. U ovoj fazi korenov sistem je dovoljno razvijen da podnese premeštanje, ali još uvek nije previše velik i upetljan da bi se uštetio prilikom vađenja iz stare posude. Ako presadite prerano, koren će biti preslab. Ako čekate predugo, koren će se upetljati na dnu posude, što se naziva uvezan koren, i biljka će imati mnogo veći problem da se adaptira na novi prostor. Dakle, pažljivo posmatrajte svoje biljke i kada vidite taj drugi par pravih listova, znajte da je vreme za akciju. To je zlatni prozor za uspeh. Dok čekamo prvi trenutak, pripremamo novi dom za naše sadnice. Odabir prave posude je izuzetno važan. Za prvo presađivanje idealne su čaše od jogurta ili plastične saksije prečnika od 8 do 10 cm. Ključna stvar, koju mnogi zanemaruju, jesu rupe za drenažu. Bez dobrih drenažnih rupa, voda će se zadržavati na dnu, što dovodi do truljenja korena, najvećeg neprijatelja mladih biljaka. Ako koristite čaše od jogurta, obavezno zagreženim ekserom ili makazama napravite najmanje 4 do 5 rupica na dnu. Pre punđenja zemljom posude temeljno uperite, a najbolje bi bilo i da ih dezinfikujete rastvorom alkohola ili hidrogena kako biste uništili sve potencijalne patogene koji bi mogli da naškode osetljivom korenu. Ovaš korak možda deluje kao sitnica, ali čistoća posude je prva linija odbrane od bolesti i garancija da biljka ulazi u sterilno i bezbedno okruženje, spremna za novi početak. Sada dolazimo do srca svega, a to je supstrat, odnosno zemlja u koju ćemo presaditi naše paprike. Nemojte koristiti običnu baštensku zemlju, ona je previše teška, zbijena i često puna izazivača bolesti. Potrebna nam je lagana, prozračna i hranljiva mešavina. Moj omiljeni recept koji nikada ne umane je sljedeći.
Узмите jedan дел квалитетnog хумуса или компоста, jedan дел тресета или кокосових влакана и jedan дел перлита или ситnog песка. Хумус обезбеđuje основне хранливе матерije. Тресет или кокосова влакна задържавaju влагу, ali istovremeno daju strukturi prozračnost. A perlit je apsolutno ključan jer on stvara mikrovazdušne cjepove u zemlji, omogućava đuči korenu da diše. Koren kuđi ne može da diše je koren kuđi truli. Sve ove komponente dobro izmešajte u veckoj posudi dok ne dobižete homogenu, rastresitu smesu. Kada stisnete šaku ove zemlje, ona treba da se zgrduva, ali na najmanji dodir treba ponovo da se raspe. To je znak savršene strukture. I evo nas, stigli smo do mog tajnog trika. Pre nego što ubacimo biljku u novu saksiju, na dno rupe kuđu smo napravili prstom ili štapićem, dodajem 2 magična sastojka. Prvi sastojak je drveni pepeo, ali pazite, mora biti pepeo od čistog, netretiranog drveta, nikako od uglja ili briketa. Uzmem samo mali prstohvat, otprilike četvrtinu kafene kašičice i pospem po dnu rupe. Drveni pepeo je fantastičan izvor kaliđuma i fosfora, 2 makroelementa ključna za razvoj jakog korena i cvetanje. Takođe, on je blago alkalan, što pomaže u sprečavanju nekih glivičnih obolđenja korena. Drugi sastojak su sitno mlevene ljuske od jaja. One su čisti kalcijum karbonat. Kalcijum je od vitalnog značaja za izgradnju čelijskih zidova biljke, čineći je čvršt chom, otpornijum i sprečavajući kasnije probleme poput truljenja vrha pluda. Ova 2 sastojka zajedno djeluju kao prirodna, sporo otpuštajuća bomba hranljivih materija tačno tamo gdje je biljci najpotrebnije, u zoni korena. Sada kada smo pripremili magičnu rupu, vreme je da nežno izvadimo našu sadnicu. Ovo je najdelikatniji deo operacije. Nikada nemojte vući biljku za stablu. Tako ćete je sigurno uštetiti ili čak prepoloviti. Najbolji način je da dan pre presađivanja blago zalijete biljke, kako bi zemlja bila vlažna, ali ne i blatnjava. Zatim, okrenite posudu naopako, dok dlan druge ruke nežno pridržava površinu zemlje sa stabljđikom između prstiju. Lagano kucnite po dnu posude. Ceo busen zemlje sa korenom bi trebalo lako da isklizne u vašu ruku. Ako koristite meke plastične čaše, možete ih blago stisnuti sa svih strana da se zemlja odvođi. Cilj je da izvadite biljku sa što kompaktnijim i neoštećenim busenom korena. Što manđe uznemirimo koren, to će biljka imati manđi šok. Strpljenje i nežnost su ovde ključni. Posmatrajte koren, treba da bude beo i zdrav. Kada je busen korena u vašoj ruci, pogledajte ga pažljivo. Ako vidite da je koren počeo da kruži po dnu posude, vreme je za drugi deo mog trika, nežna frizura za koren. Ovo možda zvuči strašno, ali je neverovatno korisno. Uzmite čiste makazice ili jednostavno prstima i veoma nežno raščešljajte donji deo korena. Ako postoji 1 ili 2 glavne žile koje su mnogo duže od ostalih i već su se uplele, slobodno ih skratite za centimetar. Ovaj postupak se zove pinciranje korena. Šta time postižemo? Šalđemo signal biljci da prestane da šalje energiju u tu jednu dugačku žilu i da umesto toga počne da razviže gustu mrežu sitnih, bočnih žilica. Upravo te bočne žilice su najefikasnije u upižanju vode i hrane. Dakle, ovim malim rezom mi zapravo stimulišemo biljku da stvori mnogo žači i razgranatiži korenov sistem, koji će joj omogućiti da se brže i bolje usidri u novoj saksiji. Sada je sve spremno za veliki momenat. Nežno spustite busen korena u prethodno pripremljenu rupu, direktno na onaj prstohvat pepela i ljuski jaja. Obratite pažnju na dubinu sadnje. Paprika je jedna od biljaka koja može da pusti adventivne korene iz stabljike. To znači da je možemo
i čak je poželjno posaditi malo dublje nego što je bila u staroj posudi. Idealno je da je posadite sve do prvih kotiledona, onih prvih lažnih listića. Ti listići će vremenom otpasti, a iz tog dela stabljike kođije sada pod zemljom izrašće novi dodatni koreni. Više korena znači jača biljka, bolja stabilnost i veća sposobnost upijanja hranljivih materija. Ovo je jednostavan način da svojoj biljci date dodatnu snagu i podršku od samog starta. Pažljivo pozicionirajte biljku na sredinu saksije kako bi imala podjednako prostora sa svih strana za širenje korena. Kada ste pozicionirali biljku na pravu dubinu, počnite lagano da popunđavate prostor oko busena pripremljenim supstratom. Koristite prste da nežno nagurate zemlju, pazeći da ne ustanu vazdušni džepovi oko korena. Vazdušni džepovi su opasni jer se u njima koren suši i ne može da uspostavi kontakt sa zemljom. Kada napunite saksiju skoro do vrha, ostavite oko 1 cm praznog prostora. Ovaj prostor je važan za zalivanje kako voda ne bi odmah prelila preko ivice. Nakon toga sledi ključan korak, blago tapkanje. Nemojte previše sabižati zemlju rukama jer ćete tako uništiti njenu prozračnu strukturu. Umesto toga blago kucnite saksijom par puta o radnu površinu. Ovo će omogućiti zemlji da se sama slegne oko korena, popuni sve praznine, ali da i dalje ostane rastresita i puna vazduha. Pravilno popunđena saksija je temelj za zdrav razvoj. Prvo zalivanje nakon presađivanja je možda i najvažnije. Ono služi da dodatno spoji koren sa zemljom i eliminiše preostale vazdušne džepove. Za ovo zalivanje nikada nemojte koristiti hladnu vodu direktno iz česme. Hladna voda izaziva dodatni šok za već istraumiran koren. Uvek koristite odstaželu vodu sobne temperature. Najbolje je da vodu naspete u flaše ili kante dan ranije. Zalijte temeljno, ali nežno. Sipajte vodu polako u krug oko biljke, sve dok ne vidite da je višak počeo da izlazi kroz drenažne rupe na dnu. To je znak da je ceo supstrat ravnomerno natopljen. Nakon ovog prvog, obilnog zalivanja, pustite da se tacnica ispod saksije ucedi i nakon 15 minuta obavezno prospite sav višak vode. Nikada ne ostavljajte saksiju da leži u vodi, jer to garantuje truljenje korena. Ovim smo obezbedili savršenu vlažnost za novi početak. Gdje smestiti tek presađene biljke? Nikako ih nemojte odmah izneti na jako direktno sunce. Iako je paprika biljka koja voli sunce, u ovoj osjetljivoj fazi, jako sunce bi je samo dodatno iscrpelo i sušilo. Potrebno im je par dana oporavka na svetlom, ali zaštićenom mestu. Idealan je prozor koji gleda na istok, gdje će dobiti blago jutarnje sunce, ali će biti zaštićene od jakog popodnevnog. Ako nemate takvo mesto, stavite ih na bilo koje svetlo mesto, ali ih zaklonite tankom zavesom ili papirom tokom najjačeg dela dana. Ovaj period adaptacije, koji traže otprilike 3 do 5 dana, omogućava biljci da se fokusira na oporavak korena i uspostavljanje u novom okruženju, bez dodatnog stresa od borbe sa visokom temperaturom i jakim zračenjem. Strpljenje se ovdje višestruko isplati. Nakon ovog perioda vidjet ćete kako biljka podiže listove i počinje da raste. Temperatura je također važan faktor. Paprika je toploljubiva biljka. Nakon presađivanja potrudite se da im obezbedite stabilnu temperaturu, idealno između 20 i 25 stepeni Celzijusa tokom dana i ne ispod 15 stepeni tokom noći. Izbjegavajte nagle promenje temperature i promažu. Nemojte ih stavljati blizu otvorenih prozora gdje struži hladan vazduh ili direktno iznad radijatora gdje je vazduh previše suv i vruć. Stabilna temperatura pomaže biljci da brže prevaziđe stres i usmeri svoju energiju na rast.
Ако приметите да su listovi blagoklonuli prvi dan nakon presađivanja, nemojte odmah paničiti i dodatno zalivati. To je normalna reakcija. Dajte joj dan-dva u stabilnim uslovima i u većini slučajeva će se potpuno oporaviti sama. Prekomerno zalivanje u ovoj fazi je jedna od najčešćih grešaka koja može biti kobna za biljku. Kada zalivati sljedeći put? Nakon onog prvog, obilnog zalivanja, pravilo je manđe je više. Sačekajte da se gornji sloj zemlje, otprilike centimetar do 2 dubine, potpuno osuši na dodir. Najbolji način da proverite je da gurnete prst u zemlju. Ako osjetite vlagu odmah ispod površine, sačekajte još dan. Paprika ne voli da joj je koren konstantno mokar. Periodi blagog prosušivanja zemlje između zalivanja stimulišu koren da raste dublje u potrazi za vodom, što ga čini jačim i otpornijim. Prečesto zalivanje drži koren u zoni komfora pri površini i čini ga podložnijim truljenju i glivičnim obulđenjima. Dakle, zapamtite, nakon prvog natapanja, sljedeće zalivanje tek kada je zemlja na dodir suva. Ovo je ritam koji paprika voli i koji će joj omogućiti da razviže zdrav i moćan korenov sistem, spreman za sve izazove. Prihrana je sljedeći važan korak, ali i ovdje je tajming ključan. Nikada nemojte prihranđivati biljku odmah nakon presađivanja. Njen koren je još uvek u fazi oporavka i jako đubrivo bi ga moglo spaliti. Sačekajte najmanje 7 do 10 dana ili dok ne vidite jasne znake novog rasta, pojavu novih, mladih listića na vrhu biljke. To je siguran znak da se koren oporavio i da je biljka spremna za dodatnu hranu. Za prvu prihranu koristite neku blagu, tečno đubrivo bogato fosforom, koji podstiče razvoj korena. Možete koristiti kupljena organska đubriva ili napraviti sopstvenu, na primjer, čaj od koprive ili gaveza. Šta god da koristite, za prvu prihranu uvek razblažite na pola preporučene doze. Bolđe je dati manđe, pa ponoviti, nego preterati i uštetiti mladi koren. Ova prva prihrana će biti kao energetski podsticaj koji će lansirati biljku u fazu bujnog rasta. Hajde da se vratimo na nauku koja stoji iza mog tajnog trika. Zašto baš drveni pepeo i ljuske od jaja? Kao što sam spomenuo, pepeo je bogat kaliđumom i fosforom. Fosfor je poznat kao energetska valuta biljke, neophodan je za fotosintezu i, što je najvažnije, za formiranje korena i cvetova. Kaliđum, sa druge strane, reguliše protok vode u biljci i jača njenu otpornost na stres, sušu i bolesti. On je kao glavni inženjer u biljci. Kalcijum iz ljuskih jaja je gradivni blok. Bez dovoljno kalcijuma, ćelijski zidovi su slabi, što čini biljku mekanom, podložnom lomu i napadima štetočina. Postavljanjem ove kombinacije direktno u zonu korena mi dajemo biljci sve što joj treba za izgradnju jakih temelja. To je kao da gradite kuću i u temelje odmah ugradite najkvalitetniji ćeliki cement. Ovakav temelj garantuje stabilnost i dugovečnost. Drugi deo trika, nežno pinciranje korena, također ima svoje naučno objašnjenje. To se zove prekidanje apikalne dominacije korena. Slično kao kada urezujemo vrh biljke da bi se ona razgranala, isto radimo i sa korenom. Glavni, apikalni koren luči hormone koji sprečavaju rast bočnih korenova. Kada ga malo skratimo, prekidamo tu dominaciju. Biljka tada dobiže signal da je vreme za plan B i svu svoju energiju preusmerava u stvaranje guste mreže finih, kapilarnih žilica. Zamislite to kao razliku između jedne velike slamke i 1000 malih. 1000 malih slamki mogu da povuku neuporedivo više vode i hranljivih materija. Ova tehnika, iako deluje kontraintuitivno, zapravo je jedan od najbržih načina da se masa korenovog sistema udesetostruči za veoma kratko vreme.
Biljka sa ovakvim korenom je neuporedivo sposobnija da se hrani i raste. Koji su to sigurni znaci da je presađivanje uspelo i da vaša biljka napreduje? Prvi i najočigledniji znak je živost listova. Ako su listovi čvrsti, uspravni i imaju zdravu zelenu boju nakon nekoliko dana, na dobrom ste putu. Sljedeći, još važniji znak je pojava novog rasta. Potražite sithušne, svetlozelene listiće koji se pojavljuju u samom centru, na vrhu biljke. To je nepogrešiv dokaz da se koren primio, da je počeo da funkcioniše i da šalje energiju u nadzemni deo. U roku od nedelju do 10 dana trebalo bi da vidite vidljiv porast u visini i širini biljke. Takođe, ako nežno povučete biljku za stablžiku, osjetit ćete blagi otpor, što znači da se koren već učvrstio u novoj zemlji. Kada vidite ove znakove, možete da udahnete. Uspešno ste proveli svoju biljku kroz jedan od najstresnijih perioda u njenom životu i postavili ste je na put ka obilnom rodu. Jednom kada biljke ojačaju u novim saksijama, počinje proces kaljenja, odnosno privikavanja na spoljašnje uslove. Ovo je ključan korak pre finalne sadnje u baštu. Nemojte ih nikada direktno iz sobe izneti i posaditi na polje. To bi bio ogroman šok. Proces kaljenja treba da traže najmanje 7 do 10 dana. Prvi dan iznesite ih na polje na sad vremena na neku senovitu i zavetrenu mestu. Drugi dan na 2 sata. Postepeno povećavajte vreme koje provode na polju i postepeno ih izlažite sve većoj količini sunca. Nakon nekoliko dana možete ih ostaviti na polju i tokom noći, ako nema opasnosti od mraza. Ovim procesom biljke se postepeno navikavaju na vetar, direktno sunce i promene temperature. Njihova stablika postaje čvršća, a listovi otporniji. Biljka koja je prošla proces kaljenja neće doživeti gotovo nikakav šok prilikom konačne sadnje u baštu i nastavit će da raste bez ikakvog zastoja. Hajde da ponovimo najčešće greške koje treba izbeći. Prva, prerano ili prekasno presađivanje. Gađajte fazu od 2 do 4 prava lista. Druga, korišćenje teške, baštenske zemlje. Uvek koristite lagan i prozračan supstrat. Treća, nedostatak drenažnih rupa. Ovo je smrtna presuda za koren. Četvrta, čupanđe biljke za stablo. Uvek vadite ceo busen. Peta, zalivanđe hladnom vodom. Koristite samo odstajalu vodu sobne temperature. Šesta, prekomerno zalivanje. Dozvolite da se zemlja blago prosuši između zalivanja. Sedma, izlaganje direktnom suncu odmah nakon presađivanja. Dajte im nekoliko dana odmora u senci. I osma, možda i najveća greška, preskakanje procesa kaljenja. Ako izbegnete ove zamke i primenite moj trik sa pepelom, ljuskama i pinciranjem korena, vaše šanse za uspeh se povećavaju za 99%. To je razlika između amaterskog i profesionalnog pristupa. Dugoročne koristi ove metode su ogromne. Biljka koja od starta razvija ovako snažan i razgranat korenov sistem bit će neuporedivo otpornija tokom cele sezone. Lakše će podnositi periode suše, jer će njen dubok koren moći da dupre do vlage u dubljim slojevima zemlje. Biće otpornija na bolesti, jer jak imunni sistem biljke počinje upravo u zdravom korenu. Efikasnije će koristiti hranljive materije iz zemlje, što znači da će vam trebati manje prihrane. I na kraju sve to rezultira u njim što svi želimo. Zdravijom, bujnijom biljkom koja formira više cvetova, a samim tim i mnogo više krupnih sočnih plodova. Ulaganje malo dodatnog truda u fazi presađivanja je investicija koja se vraća desetostruko tokom berbe. To nije samo rat, to je pametno baštovanstvo koje donosi rezultate koje možete videti, dodirnuti i naravno pojesti. Vaše komšije će se pitati u čemu je vaša tajna.
Да заključimo ceo proces u nekoliko ključnih tačaka. Prvo, izaberite pravi trenutak, kada biljka ima 2 do 4 prava lista. Drugo, pripremite čiste saksije sa dobrim drenažnim rupama. Treće, napravite lagan, prozračan i hranđiv supstrat. Četvrto, primenite moj tajni trik. Na dno rupe stavite prstuhvat drvenog pepela i mlevenih ljuski od jaja. Peto, nežno izvadite biljku i blago ušišajte vrhove korena da stimulišete grananđe. Šesto, posadite je malo dublje do prvih listova. Sedmo, zalijte obilno odstajalom vodom i stavite je na svetlo, ali zaštićeno mesto na nekoliko dana. 8. Budite strpljivi sa sljedećim zalivanjem i prihranom. I 9. Obavezno sprovedite proces kaljenja presadnje u baštu. Ako pratite ove korake, garantujem vam da će vaše sadnice paprike biti jake, zdrave i spremne da vam podare neverovatan rod. To je metoda koju ja koristim godinama i koja me nikada nije izneverila. I to je to. To je cela filozofija. Jedan mali, jednostavan trik sa 2 sastojka iz kuhinđe i malo pažnje prema korenu i vaše sadnice paprike će eksplodirati od zdravlja i snage. Više nema čekandža, nema uvenulih i tužnih biljaka, nema zastoja u rastu. Od trenutka presađivanja, vaša biljka nastavlja svoj put ka vrhunskom rodu. Ova metoda ne zahtjeva skupe preparate, samo malo znanja i truda. Nadam se da vam je ovaj savet bio koristan i da ćete ga isprobati već ove sezone. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se video svidio, obavezno stavite like, to mi mnogo znači. Pretplatite se na kanal kako ne biste propustili naredne korisne savete. A sada pitanje za vas. Koji je vaš tajni sastojak ili tehnika za jake sadnice? Podelite svoje trikove i iskustva u komentarima ispod. Hajde da učimo jedni od drugih. Želim vam puno uspeha u bašti i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!